Talofanes Fraile ai o le whaopopunga o Tala lau li Tiopolenisia. E loa le so le taunu unga o le whaamsilonga o lo whaatali uma i aile te leo Samoa. Talolo o awhia le fionga le palemia. Ai o le li leo leo si nia u wha malolo. Whaipule o le toe filifilia e lo nai tu malo. Teine a onga universite o le toe a onga. Tama ua tausanga o motusia le mawhatanga malan whanau. Ma le tina tala vau o motusia fo ila na mawhatanga malonto alua. O le mta upulea na moli a ye leo leo le sunga le lau le mali topula te vau. Fepulea ai whasavalu. Li o whatau malama. Lisa Schmidt, Samuelu le au malon faltua ya sivai kepi. Yo lato so tanga i whaamtalanga o le maliu o le tama onga ya tu wau maletino. Le mai aso taluaina fola mai ai e le fionga le tumai tai whaamsino tala sa atua sa anga. O le au mai le taunu unga o lana whaai unga le aso forai le lua fitu mati. O le toe tolo mai mo se taimi. Talu sa iamana o mia lava le taimi e whaatino i lana ngā ruenga mo se whaai unga ato a toe pe una yasau noha. O le mta upu e so o tanga ili maliu tu au maltino ya aprila lo olua tasi. Lea e o mai nei la mai le imaua e leo le avata avalena la vea ai. Vangana ai su e ngā tala whaaltu la fono. Lea e lawina ai i le solo na taun unga. E o tulava i le masino Yuni, o taunu umaiva asua u ilo tatu o tunu. O le vai sa nei le asulusu whao mati len taunu o i leisi vaa, e au mai sua u, mo leisi 5 leono 10 aso, po leisi lua masina. E iai leisi va asua u e taunu umai a me, ai taunu fo i leisi va ai le amatanga o Yuni. Mai o lo lava le sapalai o le sua u i Samoa i le teminei. Ai o fautua ina le whao ngā ma le tatau mo ngā ruenga wha wau. Ua whautua ina fo'i ia pamu penisini uma, ia whaawau pea ngā ruenga māsani, e ia whaamalo sia le pū lea le lei o le whaatawina atu suau u le tunu. O mai tawina le so ona whaatau suau u mai pamu penisini, ona o le popole ne i whaaititia i le anga i iluma. O nā tūlanga, o le a fiai ma le whaasoa atu o loa suau u, i au nanga mo o mia, ma whaamanatu tuai o nā whaatau ngai soli tūla fono, talu le pui i le saonga le mulau tele. O le tiutia au whai pampensini, ia mauti noe saonga le mu le whaata watu le suau i tua, e pe o le whangu o lo whao ngā pe o le 5 lita. O le whaamtalanga mai le malo, o lo mata i tū le FSS ia inga i sa e tū tonu. Vai ngai o le lanulangi o lo whai ai tau ai le taiminei, ma maua mai ei suau. O le amau atu whaamtalanga pe a fiel sapalai suau. Mase swinga i le tawe pe ona whaailoa i masina taitasi. Ai, o lo tapena fo i le malo ni fufuanga mga luenga mo o mia, e tali e tuai i se a fianga i ono tula i mai. E le i whaatali le palmi o New Zealand, tui sinave maulu mo to otua Christopher Luxon, mo se isi taimi e whaatinoa i ana folfolanga na whai mai i a Samoa. I lana wala aulia mai o minister, e balanga atu e mata i tū awala, o whaatinoa i ngā lue ngalo na malo. Mamalanga atu ai le fiunga minister so i fua malo lo ina. Ba au a lo fipo i New Zealand. O le whaasoa na avea i le whaataua, i le mta upo lo tele ai se a fianga o tātu o tunu. E pe o le sitio tangata fia i whaama i le pisi non-communicable diseases. O le whaamalo sio o nanga i tangata lau tele, ma lea o ina le leo tangata whai ngā ruenga le whalemai. Ma whaaftai ai le minister so i fua malo lo ina le fionga wa le malo New Zealand mala namta ngā ruenga le vai fafo o fe whaatawa ingam au nanga wha Pasifika i le whaawa wai o le sosani i a Samoa. Ua tofi ai nei le sunga Robert Michael Rankin e avea ma whaatonu o pūlenga o tangata tāwhawhao mai moa mai fafo le Samoa Tourism Authority ma le toa se 15 o isi matai e avea masui o komiti whaatonu i whalapo potonga tūma o tia le malo. E au fiai tangaloa Eddie Wilson e taita i whono le whalapo potonga o whaaputonga tupe mo le lumana Emanuia tangata le nupi wha. La vea tupa i matuna iulai la vea taita i whono o le whaltupe wa tina e Samoa le DPS. Papani isi o si Hansel taita i whono le whalapo potonga o peti petinga a Samoa Gambling Corporation. Le reisa tangi i 5 whaatonu le whaltupe wa tina e Samoa le DPS. Tia tauloa sia anga. Whaatonu le whaltupe wa tina e a Samoa le DPS. Ami tua na e whana i Valu Kenrick.
Whaatonu whala poptongo Petipitinga Samoa Gambling Corporation. Papali I Stephen Leota, ma whaatonu ole whala poptonga o malo si angatau eletisa le EPC. Maulolo fata Wellington e Malifa. Ebem whaatonu whala poptonga o tawi mo whala bilave whaafuasei. Leilua tu tongi mai lei. Ebem whaatonu whala poptonga o whalea Samoa. Lea lali mapuona mulitalo whaatonu whala poptonga o whaabae tau whatunga o Samoa. Sa ngafa sa lesa fatu. Whaatonu whala poptonga susuenga whaasai inisia Samoa. Tupuola sa babe sa polu. Whaatonu whala poptonga susuenga whaasai inisia Samoa. Whaola tane Yona Pau. Whaatonu ole whala potupotonga waa a Samoa. Tangaloa tupou afa. Whaatonu le onanga waa Samoa. Papali I Willie Nansen. Whaatonu le pulenga wafu mataulanga Samoa. Ma le Pacific Forum Line. O le aso lua lima o Aperila, I le aso mua me lua o luono. O whaamawina o le atu mo I fo I Samoa I ta longa le au siu o me mamafa mo le Universal Weightlifting Cup lua o luono. Malangolango malosi le IBFC International Bodybuilding and Fitness Federation. Whaapea le malo Samoa. Le watu iai lana tupe e fitu se la wafetala mo le whaamoemoe. E pe unsa no ile fiongal pale miela au le mali to plate vaule o te plate va force shwet ile mita ngai abatu le lango ile IPFC Universal Cup no ono mafama wina le Samoa Global o se ava no le leifo ilea mo le sanga fa laulo ino Samoa fa le va malo pe na tu ina tu ile kapenetal fitu se la wafe fa awala tu ile SIFA Samoa International Finance Authority and IPFC o se sao le malo le atina ina o ta longa mamea fai whaavao malo e tau le lea I pia Samoa. Mai a whaafetai ai fo i le ngārunga whita o whianga iai male Bristene e atu au pepe asiata Terry Warwick i le au mai o le tauwanga lea e whaia mai ilo tātua tunu. Ma watu fo ilana wha malo si au le au sii nsao no ai le Bristene o le soaswani a le malo e wha malo si au tangata ta alo ai o le whaapa anga I le vao le malo ma ta longa. Whaaftai ai fo I le lango le malo. O upo le tunuu, wale tasi ai walasi. O tala nao nei tu la, mai lau nei tio Polynesia.